Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar deh yes, aya tumis cumi campur jeung kangkung, terus lalabana aya daun kemangi, juga aya kecap tempe, bonteng, kerupuk juga kejo. Oke guys, sebelum dahar berdoa heula. Amin 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 amin. Langsung coba bae guys, cumina ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap guys, langsung santap deh guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Jona lihat. Kerupuknya guys. Mantap aja sih guys, tumis kangkung campur jeung cumi. Tuh cap tempena. Daun kemangi. Mantap. Siap tempena. Sampai nak ketutupan ya guys bro.
Ya guys, kebenaran ya guys, cuaca adem, nggak hujan ya kerberang. Tuh mantap ini mah. Dagang cabe. Pokoknya mah guys, anu can nyobaan tumis cumi campur jeung kangkung, pokoknya mantap biasa guys, segera cobaan ya. Angin, wangi. Kayak angin guys ya tuh. Oke guys, semuanya sudah habis. Oseng cumi campur kangkung mantap jasa, tambah di jeung kecap tempe lalabana, berikut lalaban pokoknya mah mantap jasa. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.